imamo ogroman problem. Pogledajte ovo. Wow, samo da pojasnim. Populacija Srbije u 2024. godini iznosila je 6.600.000 ljudi, uz neizbežni kusur koji je logično krenuo da nestaje. Malo smo manji, da, ali nema razloga za paniku. Možda će nove restrikcije struje doprineti stabilizaciji broja stanovnika, ako ne i potpunom resetovanju problema. Srbija je na mapi i dalje grandiozna, sa svojih 88.499 km2. Ipak iza te veličanstvene statistike krije se jedna mala realnost. Centralizacija. Beograd. Naš glavni grad. I sinonim za srpsku verziju američkog sna. Dom je za oko 2 miliona ljudi, odnosno gotovo trećinu populacije. Da stavimo to u perspektivu, na 360 km2, koliko pokriva teritorija Beograda, živi trećina Srbije. A ta trećina uživa privilegiji da raspolaže 50% ukupne srpske ekonomije. Dakle, samo da stavimo tu perspektivu. 44 milijarde dolara godišnjeg bruto domaćeg proizvoda Srbije pripada Beogradu, što je oko 22.000 dolara po glavi stanovnika. A ostatak Srbije? Oni se snalaze sa 38 milijardi dolara na 88.000 kvadratnih kilometara, što je fantastičnih 9.500 dolara po osobi. Dakle, Beograd nije samo glavni grad, to je statusni simbol. Ako živiš ovde, automatski postaješ deo elite, dok svi ostali iz provincije dobijaju samo prepoznatljivo klimanje glavom i frazu "ma super ti je tamo kod vas". Da li mi svi razumemo situaciju? Beograd je država u državi, najsavremeniji i najsavršeniji deo Srbije, zvani Beogradski pašaluk. Pa da se zapitamo kako je u ostatku Srbije? Mladih ljudi na ulicama unutrašnjosti gotovo da nema. Ako ih sretnete, to je slučajnost, a ne pravilo. Statistika kaže da od 15 do 29 godina čini oko 15% zemlje, što je otprilike 990.000 ljudi. A gde su oni? U Beogradu, naravno. Svake godine oko 60.000 studenata upiše visoko obrazovanje. Kako prosječne studije traju 4 godine, to znači da u svakom trenutku u Beogradu ima najmanje 240.000 studenata. Da stavimo to u perspektivu, to je kao da svake godine preselimo kompletnu populaciju Čačka, Kruševca, Zrenjanina i Kraljeva u Beograd, dok unutrašnjost ostaje pusta. I tu dolazimo do problema centralizacije. Mladi, ambiciozni, obrazovani dolaze u Beograd, gde doživljavaju svojevrsni kulturološki šok. Čim osete blagodeti pravog života, retko ko se odluči da se vrati u svoju lokalnu sredinu. Beograd postaje magnet koji usisava sve što ima potencijal, dok ostatak zemlje ostaje sa sve manjim resursima, ljudskim i ekonomskim. Rezultat svega ovoga, prirodni priraštaj u Srbiji je negativan. Migracija ka Beogradu i inostranstvu je stalna, a zemlja svake godine gubi oko 65.000 ljudi. Da ponovimo, to je kao da svake godine iz Srbije nestane jedan grad veličine Čačka, Kruševca, Zrenjanina. Zamisli tu scenu. Stiže 31. decembar, otkuca ponoć i ceo jedan grad samo nestane. I tako svake godine. Ako se ovaj trend nastavi, evo kako će da izgleda budućnost. 2050. godine Srbija će imati 5.590.000 stanovnika. 2075. godine taj broj pada na 4.500.000 stanovnika. Do 2100. ostajemo sa 3.400.000 stanovnika. A do 2175. zašto baš ta godina? Jubilej. Tada će Srbija imati otprilike nekih 290.000 stanovnika. Ako projekcije ostanu ovakve, poslednji Srbin će napustiti pozornicu istorije do 2185. godine. Srpski narod, koji je preživeo vekove pod Osmanlijama i stvorio državu koja je trajala kroz ratove, ustanke, krize, neće preživjeti svoj sopstveni demografski pad. Poslednje srpsko kolo zaigraće se u nekom praznom selu. Poslednja priča o velikim ratovima postaće mit. A mi ćemo postati tek fusnota u istorijskim knjigama. Nešto između Atlantide i drevnih Egipćana. I tako, Srbija stara više od 13 vekova.
možda ne nestaje zbog ratova ili spoljašnjih neprijatelja, već zbog sopstvene nesposobnosti da balansira između Beograda i ostatka zemlje. Na kraju, možda je beogradski pašaluk zaista naše najveće civilizacijsko dostignuće.